Евангелска церква у Коцуре уклучена до акцiji Pomoc migrantom. Skladame šmati, prinoša ljude komu nje treba, da prinoša nam, mi to skladame, sortirame, dzecinski posebno, ženske posebno, muški posebno, da takže već kad kledzeme do mehoh i već kad všetko to do kombija, ljebo do autobusa, da nošime do Beogradu, ljebo do Šidu, tim izbeglicom i tak. Máme i hranu isto, takže delíme, co komu treba i tak hudobnim ľuďom i tak. Oktober mešac starih, takže Evangelska cerkva vjedno z Červenim križom u Šidze i da s keljima privatnima sponzorami hviljkovo pomaha 20 staršiji familiji z spoživu. Ja, jak aktivni volonter par mešaci u Caritasu, jest nas dost mladih i fino še čustujeme kad pomahame ljudom u potrebi. I Caritasovo dzveri u ruskim keresture otvoreni za Ščitskih. Volontere pomahaju osobom u potrebi. Prostoriji Caritasu u ruskim keresture hasnuju i dzeci za svoju aktivnosti, shodzaše mladi, stari i hosci.